Umbuto lesikubute wona ke mbukeli utsi njengobe kusasa kuhlangana umnyaka kwatfolakala umuntfu wekucala losuleleke ngeligciwane iCorona kuleli ingabe watitsatsa njani letindzaba futsi loku kuyintjintje njani yakho impilo. Mina mhlazana kuthiwa umuntu oqala wathola neCorona eSouth Africa ngathuka kakhulu nganokusaba ngoba wayetholakala eMaritzburg ngibe ngivele ngihlala ngakhona ngasaba nje kakhulu. Kwangethusa kakhulu ukufika kwalesi sifo seCovid. Ngiyithuku nje kwaqala ngaso ukuthi sifike eyikwabanzima kakhulu empilweni yami ngempela kwaba likhulu ngoba nasesimeni sokusebenza kwagcina ngingasekho lula sekunzima ngisaba nokuphuma nje endlini. La ngaze nganothisa khona ukuthi lesifo sikhona futhi siyabulala makulokwanda inani labantu abashonayo. Lapho kila ngaqala ngasaba khona ndisathi mase sithatha abasondelene nami ngaqala ngasaba kuze bena namhlanje. Ukufika kweCorona ngoMarch odlule engabe nginamanga mangathi khona kwabo ngangashaya uvalo noma ngangathiwa ngayitshela nje ukuthi hayi into le encane ezodlula nje into ezophela manje angizange ngicabanga ukuthi kuzoze kudlula abantu abangaka ngayo futhi ke kuthatha isikhathi kuyikholela lento le. Thema sekutholakala ukuthi nakhona la eNingizimu Afrika seyikhona kwasishaqisa ke okuyishintshile futhi impilo yami ukuthi ke umuntu ke akasahlukana nesifoni izandla ziyasanitizwa social distance. Lokhu kwasiphazamisa kakhulu njengoba kwathi makubhalwa izwi abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi. Ekucaleni akuzange kungithuse kakhulu ngoba government wethu wathi singathuki kakhulu ngeligciwane kodwa kuthi kuhamba kwesikhathi kwaba madima umsakazo wami ngoba nemsebenzi nimsakathi siyahlala nje kwaba isikhathi lesithi kwangithika kameta kakhulu lokho.